iyo umuriro uje naho yoba isato iratinya umuriro, mbese isato irarinda umuriro. Turakwiye umuriro wamweruye ibimeze nk'ibinyamoya, ibyikwega, imiserebanya, ibikoko byari bitarahungika ntibyohangara ahantu hari umuriro. Turakwiye umuriro, umuriro wamwemuyera uracariho, uracariho. Ukageza dusome uburyo bw'umubwiriza bw'ubutumwa bwa Yohana igice cya ndwi umurongo wa 37. Kuva ku munsi wa Pentekoste ukageza n'ubu umuriro wamwemuyera uracariho, uracariho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 37. Nuko ku munsi w'urukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, nama hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera inziza z'amazi y'ubugingo zizotuma ziva mu nda yiwe. Kuko ibyo nivyo bivuga. Dusome indwi tujya ku murongo wa 3 tujya ku murongo wa 5. Nuko bene nyina baramubara bati, numve ino uje indaya abigisha bawe nabo barabe ibikorwa ukora, kuko atawogira icyo akora mu mpisho, nawe barondere kumenyekana gukora ibyo. Ni ndasubira ku murongo wa 4. Kuko atawogira icyo akora mu mpisho, nawe barondere kumenyekana kuko gukora ibyo niwiserure ubizi. Kuko na bene nyina batamwizera. Maze Yesu arayishura ati, igihe canje ikiragera, ko igihe cyanyu cyama kiriho. Murongo ugira 2 hari urukundi. Iminsi mikuru y'abayuda yitwa iy'isago yari kirashika, mwana nishimwe. Hano twavuze ko iminsi mikuru y'isago yari kirashika, hama rero bavuga ngo nuko ku munsi w'urukira iyindi umva wari umunsi wa nyuma w'iyo minsi mikuru y'isago. Iyo minsi mikuru y'isago ni minsi mikuru y'abayuda bama bibuka. Umunsi wa mbere bibuka wari umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika matko igihe bava muri Egiputa habaye Pasika. Pasika Imana bariye yuko bakwiye kubaga imyanda n'intama bagasiga amaraso ku bisima byabo. Hanyuma umumarayika niyahaca akabona amaraso ku nzu. Jewe kera n'abasizu bivuyemo vuba nama nshirako poudre rouge, irangi ritukura. Abo rero hari umupasiteri wigeze
bamushyira ko irangi ritukura ndetse no mwishyura ntiwe gituta umarayika arenganye akabona akantu gatukura ese vuga ati aho hari yawe wacu hari yawe wacu atabonye amaraso baragize ingorane ni kwa Farawo kandi umwana akomeye umwana reka biragiye kandi ubwo Satani nawe aragomba kundi gukora umukiro ubwo barabyumva na Yohana mubatizi nta ibindi byari bishasha mugabo rero birade gusugira ingorane kuko izwi Yohana yakoresha kira gihe Yohana mubatizi bibi bitaraboneka Imana yaryongeye none rero kubera ibiye tugomba kugira ubuzima bw'ikizungu ubuzima bworoshe sawa ngira bimwe karenga ega ne kwiradiyo habiba umuhinga mwibiba byagoye kumwadutunga mugabo barazi kwihana naho rapagani kabiri dumalo aho byagoranye hanyuma y'Imana tunayuko umunsi wa Pasika wari umunsi mukuru w'Abayuda hanyuma abantu bose bavayo ni kwa Farawo umurekera ashyizeyo ariyica umwana w'imfura kwa Farawo nabuze n'umwana arakomeye kandi umuntu mukuru wese ntapfa kuryama nyene abose basirikare kwireba ubwo umumarayika yararenganye arica umuntu sizo abasoda bari kwa Farawo n'ibyakubwiye bari bakwiye igiti vuze igiti apana ibyo bicara gukubitwa kuko mwene Farawo yarapfuye none yarapfuye none amureka yaciye nagomba nakubwire kw'Imana iratangirwa ntatangira umugambi w'Imana kabisa hanyuma rero basaba bavaye naho Farawo bakurikiye ntiyabashikiriye kandi Imana ni igitangaza ibatumbereza ahantu hatagira inzira hatagira ikiraro atamato kugira ngo yiheshe icyubahiro hanyuma Imana ntibigora n'akantu gato ifyonda haba ibwira Mose ati none wowe ko abantu barakurira bati nawe barakundagira none babarire bakomeze bagende hanyuma rero ati none we ubira ati yabo ati birakwiye Mose apana kubana kubi yaramose duko inzira isiraboneka basabara zabuka hanyuma aba kwa Farawo basha mu nzira Imana itabaciriye bayiguyemo rero nakubwire ibintu kurikira nimba duciye mu nzira Imana dutoreye twese tuzorengana ibintu kurikira bitari ibyo bizoyigwamo hanyuma hari imisi mikuru so ibitabo by'Abalewi cy'ijana na mirongo ibiri na gatatu murongo wa 34 ibitabo by'Abalewi uzobona iminsi mikuru hari iminsi mikuru y'isago umunsi mukuru w'isago wasobanurwa ingene bagiye baratahira bunguruza hari iminsi mikuru y'ibyimurwa umunsi mukuru w'ibyimurwa umunsi mukuru wa Pentekote rero tubandanye muri iri jambo rirebuda ngo Yesu bamaze arasemerera nimba uyizeye naze anywe n'undi bisadana nawe naze ngo ivyo yabivuze ku bw'amuhemu w'Imana uwo abamwizera bagira bahabwe dusome ijambo y'Imana mu butumwa bwiza bwose na Matayo igice cya gatatu Yohana umubatizi yashingiye intahe Kristo Yesu ashinga intahe n'igikorwa azokorera abamwizeye usome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwose na Matayo igice cya gatatu uriya murongo wa 11 avuga ngo nukuri
jewe ndabatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje angusha ubushobozi ntibimbereye bwo gutwaza inkweto, uyo azobabatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Uwo Yohana umubatizi, si Yohana intumwa, ni Yohana umubatizi, amaze kumva ijambo ry'Imana agasemerera ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abantu bava iruguru no ku nkengero z'urwa Yorodani baraza batura ibyaha byabo, hama Yohana arababatiza mu mazi menshi. Hanyuma rero mugabo aravuga ati nawe ndababatiza jewe, ndababatiza mu mazi ngo mwihane ibyaha byanyu, ariko uri inyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibimbereye no gukora ku tugozi tw'inkweto ziwe. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Ngo tubone ku muriro gatoya, mutabizo yaraduciye ko atwereka atubone umuriro. Mwabonye umuriro aho wari ucitse, mwumvise ibyashe mu Rwanda byagabanutse kubera kugira ngo tubirishike kure kubera umuriro, siko none mwaduze n'imiduga nuko hari umuriro. Iyo atabamo umuriro batere itayo Imana no itakaza umuriro, naho iyo ari very hari ibiduga bita very bigezweho, ntibyumva n'ibinogo, ase n'ibinogo ubona yiruka ntiyumva ikindi binogo kuko bisa amasura akomesha. Hanyuma mugabo umuriro gitakaza umuriro n'izindi n'indege kugira ngo dufungure. None twaguma turya ibintu bibisi gusa. Agiye kwitwa n'umuntu umwe mu rubanza, yari umuntu akuze, hanyuma abantu badabana amasarade, hama rero gutamba hera kuri ibiri ndabona isarade ngo mbere kuri bibisi ngo ntambara kubihiye. Hanyuma undi mukomkomande nawe yaduteye inkura tumweza abarundi mwatweze muvogo rusangira akabisi n'agahiye, ati mugabo twege muduhaye kabisi tutumererwa nabi, agahiye mwagajya ko umwenyene. None rero uze kudutangura mu bahiye akabisi tukajye mu nyuma. Hanyuma rero muri amajambo y'Imana ngo tubone ku muriro. Mabona umuriro ahantu hakazi biyoka n'ubukobo n'ibikobo kera giturira kugira ngo harime uwidegembya ariko wicura habanza umuriro. Ahantu hari amava, hari ibiti by'ibigumbu, twebwe hariyo twaba mu Kabezi yari ari Rutonde, hari ibiti by'ibigumbu byinshi amava manini. Rero kugira ngo tuharime twarabanza tukaraba hirya no hino tugakorotira neza tugaharura mwibarabara, mugabo hagati tugaturira amahwa agasha. Iyo umuriro uje naho yawe isato iratinya umuriro, mbese isato irabiganira umuriro. Twakwiriye umuriro wamweruye ibimeze nk'ibinyamoya, ibyikwega, imiseberanye, ibikoko byari bitararungika ntibyohangara ahantu hari umuriro. Turakwiye umuriro, umuriro wamweru yera uracariho, uracariho. Umuntu w'Imana ishengero ririmo umuriro, umuntu ari mu muriro nuba n'urusengero yo kubaka kuko iyo umuntu atajya mu muriro aragora n'urogora kuko ni gitimbe umuntu atibye, ariko umuntu ari mu muriro ntagora
amera nk'inkono kirimo umuriro ubwoko kumwe gusa. Nigeze kuvuga rero umuntu watarimo umuriro n'abazi ibanga ryo gutwara imodoka bose babyumva. Hari imodoka bita hydraulique. Iyo modoka yitwa hydraulique iroroha. Surabona mu gukata ntibigorana mugabo imodoka yitwa mekanike. Mekanike mbere abantu bazi gusofera abantu gutwara abasoferi gutwara imodoka mekanike uzosanga umusoferi agwana ukamenya atwaye imodoka. Aho rero imodoka mekanike amukiza atari mu muriro aragorana ni mekanike. Baba bari twubaka urusengero ariko bari urusengero twazubakiye none turaheze nta muriro afise ariko umuntu ari mu muriro muhemu yera waraga kwataboniwe naho ibikorwa byobijana asenga shima nitagushima Mana ko duhaye inzira yo kwimura ubutunzi bwacu bushinga ubutunzi bwacu. Icyo gituma mabona ibikorwa murakora hano no kubera umuriro yongeye kuvamwo urasira kwibuye n'ibindi birashobo yode ribuye byakuze byakuwe niki sirakwibuye sawa. Twaza yuko umuriro ntuzubazimane kabisa. Nubona ko umuriro utsindiye ingorane. Hari abantu begewe bari bahawe kuzika mu muriro umuriro bacanywe n'Imana bavuye mu ijuru baragenda barahangara batinya igikorwa bavuze usanga umuriro wazimye. Hanyuma ntihera umuriro usa n'uwundi bazagenda kurahura umuriro wakuye ahantu. Imana ntiyemeye ko babaho baciye bagaho nyene basa barapfa. Igituma turiho abadayimoni bariho ibisigo biriho mugabo mu bugingo bw'umuntu w'Imana ari mu muriro muremurera abadayimoni baramuraba. Murabona hari igitabo cy'umutima w'umuntu kiza ko muragisoma usanga harimo imisambi ibikere imbwa inzoka ingwe. Barasobanura mu gitabo cy'umutima w'umuntu ingwe bakavuga isobanura ingurube. Imbwa isobanura ubushakanyi ubusambanyi. Ingwe isobanura gutabagurana. Niho rero usanga harimo umuriro w'Imana umuntu akubita umugore n'akamaramaza nk'irobe rimwe mu bapfa n'akamaramaza nk'irobe rimwe mu bapwe. Ofisa wapwe kabla irobe rimwe none batangiye yobakwiye n'akamaramaza nk'irobe rimwe mu bapwe. Umuntu akubita umugore wakamugorera ndetse usanga yatetse naho utafise amafaranga niba yaratagutse karibu umwami akawicara ku ntebe niba usikiye ikoni n'imugita ukamera nk'abantu. Abo rero ukuntu abatamumena amata hanga mahamagare ngo hari n'iyuma nawe ari wowe yamumenya amata. Dusabe umuriro w'Imana amanya marasha bwibone bugasha ibyifuzo bigasha